دما خوش به برنامه دری دن ده جسوید جارک دن ام بهورنه میوانا ما ایرو نویسکارا کرد آینور آراسه آینور آراس حتی نها دو پرتوکه وی درکتنه یک جه پرتوکا هلبستان بناوی خملا روندکان سالا 2012 درکتیه و روماناوی جی یا بناوی لیلانا کسک سالا 2016 درکتیه اما ایرو لسر جینانیگاری آوه هر سال لسر برهمداری آوه چه دواره هلبسته ده چه دواره رومان ده به راوستن تو بخیر هاتی برنامه گلی سپاس کم ساوه اما شخوان رومانا تا جی نگل کی زوده درکتی پیروز به درکت ناوه بری رومانه بری هلبسته اما چند پرسیمت درباره جینانیگاری آتا ده هنه ام وگرن کوی داری ارزروم قرصه کوی داری جیش دایگ بونه و کوی داری بوی و جوی چاقی حتی نها یعنی بچه چاوی نها تلوی داری دناره بنگه همون اساس امش قرصه نه لی کالکی می بری 7-5 سال بری قرصی کوچ کردنه در واسه ارزر میبونه از بخواجی نیوی من ارزرم نیوی باوی من یعنی قرص ارزرم دیامج آگریه دیامج نوچه آگریه علاج کرد تلوی داره ویدرش دایگ بوی الارزمش دایگ بوی قلنا قرية عظيمة العثمان بله لوی داره زاروتیات الور در باس بو پشتی بله کنگی جوی داره ترکان دیانجی تلوی داره حتی کنگی تلور بو پشتی تشو درن دنیانا بله از پشتی من دبستان سری که گند خلاص کر 5 سال و چای 12-13 سالی بوم جبر که دبستان جبو بردیام کم لگند آنجی باجاروک گوتن کچکه نکاره گنجی نبو ایجا آپیمل ازمیری بو ایجا مالبات یاشان جم آپیمل از چون مورا من وقت ترکی دیجن ارتا اخول من اول ورا خواند بشرا هاتنا ما سويد هبو کاری من سويد چی بو صدقه که هدی از اون زوب دفته برنادم یعنی جور انا وقتی قلت هات ازمیره تحتا خوندنا خویا ناوندی لازمیره تلوی داره قداند بله و پشتی ویت جوی داره درکتی سویدی از هاوین هم چون گویند زوستان هاتم ازمیره ایجا سال داویی من یا ناوندی قداند از من دستلی سیکرا و چاقیجی کاری من سوید چی بو از لگوند بومش یعنی هاوین هم چون گویند از چون گویند سال داویی گویند سکنم بشه از هاتم سوید سدمه هاتنا سویدی چی بون یعنی چما سوید هاتنا سوید جبر که جمالبات من گلک فرد لسوید بون مالبات جبراستی جبو پیشروجا می یعنی دقوتن يعني ام حالي باكور دزانن حالي تركي دزانن اجا ازو دبراي مبا قوتن ام خازن وبشين السويد يعني جبو بيشاروجا ودوي هون هارن بسر باسكي خا بفران يعني لورا مخابن يعني واك حما كوتش بريا واك حما خريبي يعني بيشاروجا هاتنا زاروكا مثلا او بو تو باوی خود دیا خود مالباتی هات ویدره یا باوی تو دیا تا تشاندن ویدره آبی مل وربون و تشاندن جمع آخته آبی من وربون و اومان لویدره یعنی من لولیت من پرسا مثلا تدید مثلا ارز رومه وان دراهنه کی سردستیات ترکی و مثلا زمان بچوکانی زمان زاروتی البوت لجمت المالبات مثلا چاوابو مالبات ما كيك حالم مالباتي تو وقتي يك قوتنا تركي در بسنا به يعني نبا مالبات ما بخدا يعني فديه كما زنه كم قوتنا تركي باخفن مالبات هر بكردواريه لي استشتكي مالفرا السويدجي مجالك جا بهوالي خواجي كارج قوت يعني من مالبات خارج قوت تشتكي قوقتج بني میجی مدرنا که و از وقت مگوت از 12-13 سالی بوم چوم ازمیری و چاقی ترکیه ما گلک خرابه بو یعنی تیج گندر کدی جوان زاروکی ازمیری و دبستان مش جی مالاپی من جی کی باش بو همه وان زاروکی دولمان دلنا لوربون اجا بترکیه من اوقت کردن قرفی خات کردن
جمت پرسین دگوتن تشکو هاتی من دگو اج ارزرمی هاتمه اجا دگو داداش مواره دادی ارزرم نافچه ارزرمی سدی هفته پنجوی داداشن يعني داداش او شكله كي تركانه يعني او سبيسيال سميلي وان هنا او احكي وان هنا يعني لي او بخوك نتوات تركن نتوات تركن بس امبيجن يعني قوتنا كي از فكر بيجن فاشيستي تركانن يعني هاري تركي راديكالن الارزر من القيسري اللي هناك باجاري تركيا انا نافيون داداشن اجا يعني ما زاروقي عمري مدى مثلا جمرة تقول داداشا من واري من يك تشتكي نظام دهاقي خواكي بوينا خدا من تك تشتكي زنبو من تقول از داداش نينم از كردم جبركو دايم جرب تشوف من عزم مدهاتن من تاني او فرق داداش كردبوني زنبو يعني فرق نتواي خالك ولاد ما تشتا نظام يعني بتشكبون اجا قال لك ما عاجز دوم تقول تو چاواد بيجي از كردم ارزم مدا كرتنن تشتكي وصلنا كاره ببيت شاشي يعني زارو كده عمري مدى ها مثلا اس بش وان شتافكم يعني مقوت دماكي وان جالي سردست يعني زارو كي خد اوقاسي عمري بتشوك ده ميجي وانا و چاوا بيجم و اشياء جحري اللي يدخن يعني مثلا ما بخوا وچاي تشتك نظام بو وانا دين دبون دقوت تشمد بشي اس كردم كردنين كرد ارزل ميتن داداش ما ارزل مينه بله و يعني زمان مالبات كردي بو اخافتني اولو بله كرديا يعني جو كرمانجيان فيسكي و هينبو ناويت شلو بسرفي مسألة وابوي قالك سحمات بو براستي از دما الولات بومجي ها بينا دوچم مگوند ها دما الخاندان ولات پر يعني ايو كمان انترسان من شخوارا تشتا برميسم هبو ليفان تشتانا مثلا هلبس بون چه ونز نزانم هما شخوارا تشتنويسان و بتركي وصا بردوام دكر يعني بريوا او حواسا بمرا هبو اللي بشتيك از هاتم السويد مثلا من السويد قالك تشتابا فرق جدا هاتنا تا السويد كي جا سالي بو؟ نوت السيادة هاتم السويد بله بله والويدر يعني السويد تا الفابيا كرديا لاتيني ناس بله بله چاوا بو چاوا بو چاوا چه بو چیرو کاوی چه بو اري از وقتا کو هاتم السويد شخواست چا هاتم بشتي دمكي كرد من دست بستاني كر اجا ماموستي كرديج مراد هات ل ماموستي زمان كرمانجي هفته دا جاره کی دهات يعني نك ورا ما پرورده يعني اما ورادا مثلا حيرانيه هر مزن کو مرا چه بو مثلا السويد و ازمير دا برهده يعني ورا من نكر بيجم از كردم از داداش نينم ورا از اتمه روا من دست بستاني كريا ميركم مرا ماموستي كردي آماده كرنه ماموستا سويدي و يا كردي هاتن دست خدان من یا کردی گوت از کاتارینا گویاش ماموستي سويدي ناوی گوت اوش دست خدامو کردی سلاف دامن يعني اوه كمازن مراتي بوان ما قلت اوه راسته اوه خياله يعني از نزانم پشتی وی وصا اللي روج بروج مثلا بمرة نفرتا زماني تركي چي بو يعني او نفرتا تمام ام هرجرت بشم يعني تشيك ملهم بري زمانا تنه يعني زمانه بما تشتاق نكد يعني زمانك انسانك نظام تشه لفقط او زمانك وزماني من برتقان او وك كير جاني مرض شو روج بروج هما جوي روي شنو ما بشتي دست بساني كر مذاكر ماموستي كردي تي مرا يعني اوقاس هرتش ازاده يعني روج بروج مثلا من قوتني تركيج ناف زماني خد رخصتن وازواج هاتم براجي مثلا ما هبوك حياة خلاص تكرسي قوتن تركيبون يك كردي بو كرمانجي بو شبيركو زمان أسيملة يعني حمان قد تركي نابداي اما وصا بيرخوا يعني من صا هبوك تركي زماني خود درخستن وبشتي دائما كيشي هما وصا مشخورة قلم هلدان از چوم دبستاني يجي بشتي دبستاني وقت من هبيا مشخورة بكرمانجي خوا هما تشت يعني از ناد فكرم مثلا افتشتنا تقص شاش بونجي يعني تقص يعني بخاتي شاش كرمانجيك يعني نيفيس سانتنا نيفيساوي شاش شاش اري بس مبرنه دا اوصا حطاني بشتي بش دمكي بشرا من دس خرا دس نيفيسي هلبستي كران
اف جوكوهات اف هين تا بحثا هلبس نفساندنا بزمان تركي كربو اف جوي شاغيدا و حس كرنا هلبس تبتر هاتبو يانجي مثلا نفساندنا هلبستا كردي ام بيجن هلبجارتنا بتخوست تفي جري ادبيات هلبجيري وقت ما قلت اسبار يعني او حواسه نفساندنا هلبستي فعلا او يا تركي او الولاد اما بشتي كويس هاتم سويد امبيجن او قاسي حواسه هم زمان السويدي من برجي حسكر هم جي دبارة حواسه زماني مبمرة تشيبو يعني مبخوا بدال فاتي خواه يعني ما مستا حفتي جاري كروجي كده ساعات كده ناكو يعني بالماروني هم حما كردي فيري ماكي اما او حواسه كردي يعني واك عشقك يعني از فيري نيساندنا زماني خواه ببم او وصل بمره تشيبو ومن تشت نويسان اجا فيغا ناب تركي يديدها بكردي للسويد من نويسان بشا او نويسي من هيجي جار صادق قالشان دافت او ديكر فلان حطاني 2006 داويا 2006 هذا ما قلت از شما نويسي خد قالش من دافت جم از شوار بنويسين يعني از او بكم يعني تومار بكم كاز بنيرم دبتشه و بو خملا روندکان بو خملا روندکان ده 2012 درکت کاره هنه کی لسر هلبستیم و یعنی اف هلبستی کیجا دمین چاوات برهف کرن هنه کی لسر سرپیهاتیا چاپ کرن او اینا خاصم گو نل سویدی چاپ بوز باورد کم الولد لا اسطنبول چاپ كيك مولود چاپ کر بیالی هري وقت ما قلت 2006 دا ادي ما قلت از چه بنویسیم جی از نویسی خوانا ویجم لنویسی هلبسی که 2007 بي شوندا دورادا هنه ادي 2007 دا من هدي دديتن يعني ده وان نویسی من بجنه كمان هي رنگه كمان هي مثلا استشتكو وقت دا اخفم دنویسینم از هدي دي مثلا وانا واخويا دخم زمان نویسیجی يعني ده 2007 هلبست ورا بشتي 2007 هنا حطاني 2011 فعلا جبو زمان يعني بتخص هنا كل سر گرنگیا مثلا زمان کردیان زمان زکماکی و لوی داره و تایبەتیە سوێدێ وەک گۆگرنگی یەک زێدە دان مەسەلا فێرکردنا زمانê dayîkê وڵڤایê yanî belkî li tu welatê Ewropî din em rastî kesekî hîn heta niha merov neyê yan ji gelekî kêm merov rast bê got zarokek Kurd yanî zarokek yan jî kesek nûhatî li vî welatî hînî zimanê Kurdî bibe û pê mesela pirtûkên Kurdî dûre çap kiribin wilo. Hinekî li ser taybetiya Swêdê li vê derê tu dikarî biaxive yanî mesela li ser fêrkirina Kurdî me besta min. Heta çi radeyê zarokê Kurd mesela ji şaftinê ji asîmîlasyonê tên parastin ev zarokê Kurd yê got li Swêdê çê dibin û nexwasim te zarotiya xwe mesela li Tirkiye derbas kir. Dikarî hinekî her du rewşê got tu bi xwe têr derbas wî bide برهف نها وقت ما قلت جبو ما بخوا صلاة سري هاتم جبر كوينو شغي عمري متشوش كبو صلاة كوا سري هاتم يعني تمامي صلاة كي نبو ما مستي كرديش مرات يعني يا ما بخوا او عشق زمان منكم مرة تشيبو او نفرتا زمان منكم ايش بمدابك شاندني اوان حردا ذكر كويس او قصا جبون نفيسو خاندنا زماني خوا اكبوم يعني سير كفتم دا آلی در فتح سوید داجی براستی سوید زحف جانه از بخواه دبیم معرف بشه قلا دموکراسی يعني دواری دموکراسی کچکم 2 سالی بود دست اکی کر دست کریشی کر يعني انا و خالد بیشن هي دست بین نکر و جرا او مامستی اکی کردی یه بوی 2 سالیا جوي وك زمان بوان رب الاستقابة أخفن حتى 2 سالي بو مثلا ما يك قوتن مال السويدي أمنا داخفين شو هم تركي ناخفن بشتي كو داغيسي دا ما مستديد قلت ماما ولاتك مجهة جبالك ما مستيك مي كرديتي ميتوي يعني بفكر زاروك
يعني دورة دا فرمية زمان يعني جدية زمان دورة دا ناستكي لی ورا ساعت آن ما مستمع کردیجی کشک خوش به ساعتی که بوان را شخص سعید و سالی سعید بوان را دلیزن بکردی اوتیکن ام پیشراجی یعنی هفته اجاری ساعتی که کو معرف دمال دا یعنی لسروی زاروک نسی کنه نها و کشکات چند سالیه؟ 12 سالی و کردیاوی چاوی؟ وان پرتوگات خونه يعني نفيسكي وآدفكي يعني نظام تدفي دمير تشو تفجر وليت يانات كاره هروبي بله 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 دما قلت تفجر مثلا أو كسي قد عمري كشكاته ده زاروكي قو إجا كرد قو تشل تركيا بتشل باكوري كردستاني بتشيبو بن يعني قلت روش أوان بده هم برهف دو تشاف دريه تشني يعني دوان سالي داويد تشب بسريوان زاروكي كرد مثلا ايل هندر وليت هاتن وتبد بر روشا كشكا خوياغو الولايات كيوك سويدي مثلا مزم بوي تشاوا كاروان حردو اليان يعني تعرف دريه تدوي درباري دي تشنه هوال حالمنا هرتشت از بخوا هرتم وهاد بيجم هرتشت دكودا دسبيت كه دكودا قاده وك دايك يعني وك مالبات کیل ببلا ببه که مرش خواره گو اسکیمه ناسنامه من چیه اسکیمه دورا دا ویگا تجخواه و مالباتا خواه زاروک خواه اوکی کی یعنی سینوره کی داتینی مثلا از دوالی دا پر گازن دارم از 2 سال جاری دچم ولات مثلا از بیرار چوم ازی سال هرم از بن هرم سدی 5 قط بیرار خرابتر بی زمان رفش زمانی کردی يعني بربي تركيبونه بربي تركيبونه يعني. ما مثلا جبوي كاش كمان حتى ناسي تشارجر ما بريه مجارة سري بربي تشوچك بو 2 سالي بو هي باش تشهده درنات خست بشي چون 9 سالي بو زاروكي مالباتا من حما او هين بكردي داخفن لي زاروكي گوند بيجي وقت چون قريازي باجاره كي كردانه كرد ترك قريازي دتنن مثلا تقول ماما امهاتن جي تركبرا يعني اكتبوا جبر زاروكش بتركي داخل تركي داخل انا مثلا حطاني بار بيرارجكم زياره قالت شونا كردستاني ذكر يعني دفريا مثلا از ناد وجم ارينا مع كردستاني تبي ماما وراك تركي داخل يعني او قصه تبحثا غازنا كرماتي غازناش كي بك قالوا اري وكي ما قلت يعني معرف كو هري برج دايك كو جبو خو مالباطا خو زاروكي خو سينورك تشيس كرداني يعني چما دبيجن زماني دايكي يعني ده حما زماني دنياي دا بإنجليزي بكردي بتركي بسويدي حما زمان دجن زماني دايكي جبركو او دايكا ام بيجن ها بافجي تشقص اليكار به پرورده بكي زاروكي لي ديساجي او زاروك ده پر اوكا دايكي واي يعني بدايكي واي لي انا مثلا ام بيجن قوت بخوان هالوي دري بوياي وافكا شكاتين ها 12 سالي احتمالك مازن اوجب تركيبه اخفيا او يعني غريداي او غريداي شخصيته ما بوزاني تشيد به مثلا او شخصيته تبيجي دايك كارن زاروكي خو باريزن جوي بيلا تركيتي واسيميلاسيون بيكمان يعني از بغا وقت از دچم يعني گوندي ما يعني هديدي تركيكاتي مثلا هوالي ناس داري هنا كي دورت نكاري اكش ببي سردا هي او ته رخنت كنزاني مثلا از غازني خوجوان راد ويجم از عدسي خات ويجم ل وقتا قدايك بزمان سردس زمانه که دنیم زاروک خور آخفی مخابن او دایکا يعني كيد بلا بابا او دایکا جوی گلی دن را خدمت کم ازندگی مثلا كم من دست اكي كر دست كريشي كر ورا قد سويدي نظام بو از چون چند را پیشه مگود ما مسترا مگود قد سويدي نزانه مگویم چند گوتونا فیر بکن به سويدي هما بيجي از برچيمه يان از هرم تواليت يان خاومتي قوتنا هما هونيه قوتنا كي مالا بيرا دست بكن سويدي باخفن ايدي اوي وي ريد وادا ببينه هم زكي ميركاش بوزماني ما مرضن الكار درياني اهانكن هون شاشتكن قوت ورا بشي سيچار هفته شون دا خوخ و هرچتي او ديكه اجا يعني وكي ما قلت يعني او دايكا بالزار زار خوي نه به زمان خواه پرورده بکه به زمان يعني دفرادا از دپرسم ادبیجم مسئله چی ادبیس تلویزیون مثل حتی به ترکیه جیناری ما ترکن نزانم چه
یا ورا ام بیشن دیسا جناری وی کرد یعنی چقاس کیم به هری کیم چند حب جناری وی کرد هنه ورا ام خود ناف سوئدیا دانه یا ناف اوروپیا دانه اما یعنی از بیشم اوا اکنینه اوا تشتا کو آستنگی بخواه پیش زمانی ته دوزار خوب زمان خوب پرورده بکی اوا تشتانینه ایجا جبوی ویجی استشی کی دخوازم بیشم که جیان روش من ویروی اوکایی خوان ساعتای خوش به برای سلاوی خوش یاد بیشم اوا سلوگانا جن جیان آزادی مثلا تشتی پر خوش او گریو گوته بو بیگمان او سلوگانا جن جیان آزادی او کی خواه یعنی او قدره کی خواه به هم پا هیه لی گوره مبه مرف بيجي جن زمان ادبيات عينها قطبو يعني جبركو ام ايدي هطني استا قوسا تبي ايدي جن ماجي يعني كاتش ماجي ايدي ادبيات اخويا بزمان اخويا يحب الناس ببن اجا قطبو جن زمان ادبيات اجا ازبرا سلافي خوش يراد بيجم اج عينه وصا اج بيجم جن زمان ازادي تبحث جنو ادبیات کر رومانه تهات بیرامه یا لیلانا کسک و تشتی بالکیجی مثلا اگر تبی جنو ادبیات یعنی جی جنو رومان کیمبون از نابجم تنبون لیکن بونا رومان نویسین جن ین کرد و کی بچه بگیرید ده وکی بیگمان زمانی ما حتى دائما ككرت بارجي زماني يانجي امبيجن دها بر ديروك امبيجن يا دنگ بيجي بول سر زمانم لسر چوكاما زماني من حتى وان سال داويجي دسايا باف كلمه دا يا رب يعني ي شكر كو تركي نظام بون حتى ويدامي سر نقاما طبعا يعني جكستنا زمان بو يعني زمان كاتوش كستني يعني مثلا الانسانانا كينغا اوا زمانا فير بيانا كينغا امبيجن بهله يعني جن د ميراداج يعني د عالي ادبيات بس د كيم زيدا جنين كردين هلبستوان هنا ين جيروك نفيس حتى رادا كي هنا لي بتايبت روماني دي يعني جبوچ يعني اف تجريداي هنرا روماني گوهنه کی تایبتیه وهن يعني گلک دميت خوازي يعني جي گلك مجولبونك زيدتر تخوازي يعني جي از بخوا يعني لبامن مثلا نقل کی ديار بكاس دم چي يعني چما بفي رنگي يعني دما مروفت البيواجوا رومانا كردي جي نرت في والايا هاني گلكي اشكره دبينه بله وكوتنا تاجي يعني مثلا از نخوشخانه دا کار دکم هلبست من یعنی دکاربون کیجان وقت ببلا ببه گوتن خوش دهاتن از دراوی ما جی اودا پرسونل از دوست کم کاغذ خود درخواست دنویسند شخورا قید کرزانه لی رومان وصانینه رومان تهر به خوبا گریده ده يعني تو نکاری تل داره کی دم بی ها ام بیشن تو والا بی تو شخورا لپتوپ اخوال ده هر جیه کی یعنی دور سری خواهی بکی بنویسی باش خواهی لی ام بیشن تو کار دا بی یان تو الجواته کی بی رومان بویا رنگینینه رومان وقت خواهی رومان السر خواه بیشن بلا شاش نیفهم کرنه مثلا بلکی رومان خواندن من بو گر من رومان نویسی يعني حس كنات ياج روماني يعني تبربر بروماني به اره مثلا از کنم بیجم اوا 15-20 سال داویی از کدری دبم بلا ببم ایوار نوجاد از حتی پرتوکی نخوینم را نازمی و یه نوجادش هرتم رومانی دخوینم يعني لی اوا آلیکاریه که خواه پر مزنه چونکی آنها زمان می کد وی روش خراب ده حتی نا درباس بو هین درباس بجی به وی او کیوا من تو وقتی نکار بیا رومانک بنویسیا لی تو دخوینی تو هدیدی خواه او تکی یعنی تو خواه آماده تکی جبو نویساندری فقط تهاج خواه تنی گلک تشت تدهونی دمیجی خدا آماده دکی لی تو نزانه حتی روزه کتی تو آماده کتی رومانه کی بخونی
بنویسینی. پدویا گو تخدید گو جهل بسته و مثلا ج خملا روندکا و بر به لیلانا کسک و بر به رومانه و چه پدوی هبون لو تدید تخدید نچاری گوت تشتی گوت او تشتی بون تشتی گوت نکاری بود هل بسته دی بگوتا تد رومانه دی گوتن. گوت پرسکا گله که خوش اری هلبست بگو من هلبست هی چقدر هلبسته که کرد بیجی دودکاری دنیا کی تیدا بینی زمان لی گلک تشتی کت رومانه کی دا بینی زمان نکاره وکی هلبستی به تجاری مثلا در لیلانا کستا سوسیال پسیکولوژیا گلکیه گلکی بندست گلی کرد مثلا و پسیکولوژیت هلبسته دی تنو کار بده نشان دار ما بس تجیه او خاصی بده نشان دنیجی او وکی هلبست در باست بزنی هلبست شخورا یکی خوان در باست فو لیدورا دا او دبنی پردام میجیا داد مینه یعنی انسان دپیوین آنالیز دکن خواهی داده بینن بله یا هر گرینجی مثلا لیلانا کستا قهرمان جحمه عمره هنن جحمه تمنه هنن هوالی کی گفت مثلا گفت پشت خواندنی گفت مثلا آبی کی 5-6 سال ای خودی دا ببینه گچه که ام بیشن 18-19 سال ای خودی دا ببینه مثلا جنه که گزارو کی جهات نه قطعاندنی سرمال بابی دهاتنی شاندنی ای خودی دا ببینه طبعا اوت شد وانا گشکی نکاری در رومان هلبسته کی دا یعنی بهونی بینی زمان دا عالیه دنده مثلا تیوی گوتنا تا ایج دبم از نبیشم یعنی جنه ما ننویساندن یا هندک نویساندن لما مزوجا خواه در رومانه نه من خواه رومانه را آماده حس کرد جبر که وکی از بیشم یعنی 15-20 سال داویه از هر ایواری به رومانه رازمی بلا تو کسی نویجه ولی از پرتوکا رومانه حز نکم لی از رومانه دمیسینم او چاقه گلک زحمته د باوریات د جبو نفساندنا رومان پدوی به خواندنا رومان بخوا هی یعنی پر کسیندن جی هنگو دبیجن مثلا تو پدویا ما زیاده ولو بخواندنا رومان افتن یعنی امتکارن پرتوکه دن بخوینن لبین ام رومان دکارن بنفسینن هر پرتوکه نقشه کی خواه هیه یعنی جیروک ام بیجن نقشه کی خواه دیروک نقشه کی خواه هیه رومان مثلا از وقتا که رومانه کی دو خوینم لیلانا کس برچای مرا در بس میانج وقتا که اوه هینا دستی مدابو ها مثلا نویسکار ورا وها هوناندیه من وها هوناندیه مثلا او آنالیزا هرتم یعنی وقتا یعنی که مرفش بوی نویسی او که به بخوازه برنویسینه لی از تبی گوتنی نابم از بیجم گره مرف بخوینه او که دوره دا جزبی بیجم مثلا وارگه یعنی جمیکان سرحده باجار ترکیه هنه جی ناس جی نه ناس مثلا از ورد خازم او بکم یعنی اوی بیوانه بکم که مرف رومانا نخوینه اما شخوا دست بی که بنویسینه جبوی مجی مثلا جی ناسی که من او دکرن که من رسمی وانا جبو خواندوان چیز دکرن یعنی چقدر راحت در بسته بون یعنی وکی اوک مثلا نا کسی کد خونن دبی مثلا اوا باجارات وسط ناوی باجار نگوتیه لی مرو زانه یعنی نشان یک به یک اما مثلا هنه باجاری ترکا ورار در بست یعنی از چومه لی از او قصا بسپوری باجاری نینم مثلا مرا زحمت بون من نکر بو او بکره یعنی اوا پروفیلا تام زلال جبو خواندوان چیز بکره از بیشم رومان جیوسانه که من بخوینه یا راحت واره خواندنه ده پر بحثا خواندنا رومانا کرولو یعنی لباته جز باورد کم 3 زمان برحتی دکاره یعنی کردی و سویدی و ترکی بهتر خواندنا ته یاد رومانا یعنی بکیجا زمانیه از بحر 3 زمان اجد خوینم راستیه که بیجم 2-3 سال بری خواه قده خاکر مگوازی دی ترکی نخوینم جبر که موچ آقای هن لیلانا کستن ویساند
متقول يعني بلا إركي متابه هفدنا بنزاني مثلا يعني از روش قصد نویسی نمجی دیسا از هرتم لشاشی خود گریم زانی مثلا د یک گوتنه که دا بگری حتی هیوو که قدریش جبوی مثلا پیوستی من رومان کردی هبون لی از بحرس زمان جی رومان دخوینم يعني رومان جي كشان برتك بيجي بحرس زمان دخوینم جنوتو سياح طانها يعني مثلا بيجنتو السويد دجي و في رنكي هاني د نفيسكاريا كردي ل تایبەتی ژێ بێژن لە سوێدێ de gelek cara dihat gotin got yanî nivîskarê Kurd wek her çendî got fîzîkî em bêjin li derekê dijî jî lê her vegeriyayê gundê xwe cî warê xwe û li ser wê derê nivîsandiye û xuyayê tu jî di wê ne derveyî wê çarçova hanê me besta min jê mesela leylana kes ku ew ciyên gote behsa wê kir ciyên li welêt û yanî li gor dîtina te yanî mesela nayê xwestin gelo ji van kesên got mesela em bêjin em Swêdê tim dibêjin wek mînak ji ber got îro em li vir in ji wan nayê xwestin got hinekî behsa jiyana got lê yanî cî warê got lê cî bûne lê dijîn jî bi awayekî hinekî binîvisîn yani ne tenê vegerin ji bîranînê xwe binîvisînin ji çavderiyê xwe zarotiyê û wiha bêdiviya nivîsandina Kurdî bi vî alî jî tin ê gelo بله تو زانی اول حالی جیانا مروا چاوا که ورا داتی نجیوی دا مثلا وک ام کسی که زمان خو ج کلتورا خو ج آخا خو هاتن محروم کرنه بشتی کو دلفته که وداسی مروا تو زمان خو فردی بی دکاری مثلا به زمان خود تشتکی او بکی دسری دا تو جیانا خوانی بجو ودگاری او جیانا کوته به زمانی که شکستی لبش خو هستیت لوی ودگاری اوی تو خازی بری وی که ابری داینی جیوی مثلا از آنها از قصد که خواه کرد حیزدکم از نبيجم أوقاص خوا سويدي حيزدكم لي هم أوقاصاش خوا سويدي حيزدكم جبركو جيانا من يعني عمري من جنيفي برتر لسويدي أرقص بيه ايوه چما در نفساندنا تدجي أوقاسي سويدي جي نگره چما هر گوت راج بينوسي و بنفسين إيجا تي وگر وليد أري إيجا ده مشتركو تبري كيفري جيوي دركتيه جركني خوا دركتيه تبري تخازي أوي كيفري دايني جيوي أنا مثلا ده بروجرام أنا هذا برتقال بشتي ليلانا كسك السويد درباس به لفربه يعني بنجي هوا لفربه بلش برگو تنابين مثلا أنا أم بيجن الولاد جي بشتيجو توج ولاد دركتي الولاد جي إجا هنك الولاد داري هنا أو دكارن جي قول داري نها ليد جين دكارن شيروكا خوا شيروكا جيانا خوا يوداري بنفسينن بقاسي حوجداریا ام بیجن خوندوان کردی ج ادبیاتا کردی ج ادبیاتا که کردی ریاگ و بحثا ولید دکه گلو پیدویا ما به ادبیاتا که ها تنیجی به کرده کی گل سویده یا جل آلمانیا یا جل ولاتا کی دن دجی به که او کرد چاوا دجی هستیوی چنه جیانا وی چاوا درباز دبه یعنی پیدویا ادبیاتا کردی به برهمن به وی رنگی جی تنیه گلو گو او پرانیا خلکین کرد شو بهتر ام بیجن اگر تجهلا خوندوانا دجی بگری بهتر الولید دجین نجما فیوان زانبن به تریا ادبیات خوره جیانا کردن کوشبر جیانا کردن گو لاکسیل یانجی ل سرگون ناس بکن اره يعني وقت من قلت يعني السر خوابجم يعني إيك خواه مثلا السري دا daha هری پر أنا مثلا هلبسم سويديش يعني لی ندیه چاپ کردنن. بزمان سوئدی یکسر بزمان سوئدی هاتن نفسانده. بله. یه سوئدی نفسانده هنه. لی وک رومان مثلا هین از چه کمندس لیلانا کس کرد هی دوی وقت من سر لیلانا کس 4 ساله خودیم. وی وقتی دا مثلا من بریارا خواه گرد از بری یعنی افکاری منش کسی کج جی خود درکت و زیادی داینم جی بشه مثلا جیانا من افرا. يعني جبوي من يعني
وچاغي دلي من وصل دها راح التربيه جبرك ويك ما قلت يعني او جيانا منكم من نيفجوي اللي بيخو يشتبو يعني ما تخواست لكن لك نویسکاری کرد هن ایت تو بحثا نیوه مسئله که تدبیجم پیکانی زی نیوه دیجی پیک بینم. سروان نویسکاران تشد بیجه اوه گو یعنی جیانا خواه نویسکاری همات کار بیجه همو برهم خال سروالت نویساندن او ل درود جیان. بله. يعني سدمي في كي تبشف قريد يعني إيفا قريداي معرف تقص تافي وي جواكا ولاتي خواي دو أمين بويه ولاتي خواي كو يعني جي ليد ساكنة تقص تافي مثلا جواكا ولاتي بويه تقص خوابوي جواكا را أو كريه هب ناس كريه تقص خوا دوري وي جواكي شتيه تقص خوا إيزولارا كريه دوري وي جواكي تخازب ساكنة از وسط بینم تدبیجه کرده گوهاتو و ورب تایبتی نویسکار نکاری بون تبل جواکا وی داری ببین جبرولو تم پاش دوگریان و سروالات نویساندنه تشتکی وهات خوازی بیجیان از وسط بینم بيجو من هر انسان نيرينه كي هز وصد بينم يعني جبوي ما بخواه نها از شخص يقول ده خواه حزدكم از أقصى أوبسلا بجاري خواه حزدكم بجاري ولاتي خواه دو أمين سوئت بلكي جي از هنده عمري متشتك ويساتم راجوية جي از نزنانم لي جبرك از أنها برهما خواه دو أمين لديسائي كورد بن لي كوردي سويد بن سويديج هبن نافدا سكاكي سويد هبن نافدا سكاكي باجار منو كاز هاروتي اتشمتي مي او هبن نافدا شو برسامجي سروي بو بله وك مثلا كردك جنا كرد جوزود السويدي دي جيفايت بجات سويدي دنيفس ينمجي يعني بزمانه وانو حتى راده ك مزن مثلا ادبیات وانجی آگاه دار ولو الگوردی تناته زم چند روزی من الفر الگور شوپاندنا مجی او دانوستندنا به مثلا نابران نویسکاریا کردی نویسکارین سوئدی د ادبیات کردی یا ورگراندی بو سوئدیا سوئدی ورگراندی بو کردی او بوی آوای هانه از بخوا هنکی يعني تشتكي از بيدم تشتكي قالكي يعني وك شوبينركي في ادبياتي مرود بي تشتكي بر هندك هاتي كرن دفي واريده قالوا افديتنا هاني اغو وك ما غو وك صد شوبينرا غو في مساله دي شوبينن افديتنا هاني راست يانجي نراست اگر وكو تي خوستن كارد في اواي في الي دنا هات بكرن سدم چنه چما سويدي برهمه كرداي ادبي ناس ناكن چما بله يعني وقت مقاوضة سيدة قلت شيء او قريداي بروفيل حتى بروفيل يعني انسان خوا چقاس كريا ناوي جواكي چقاس خوا ايزوليرا دكي يعني جواكي دور دقري مثلا از نخوشخانه كده كار دكم بشتي خاملة روندقا دركيت يعني هوالي مش كيف دين دبون هوالي من جي كار تيكينغا بزورن سويدي تيكينغا يعني بزورن سويدي زمانوي ام بخوينن فعلا بشتي برتقانا اوبسالا يا مزن جمرا روا اكي روا امزي چي گرج بو خملا روندكان يعني راستي انساني هاتون ورا جبرك وانا چن را پیشتا د روزنامه دا اكتكر ركلاموي دكر جنيكا كرد هاتيه ورا بشتي عمري خو 20 سالي دست بزمانه خواه کریه فیر بیه اونا پرتوگیک یا هلبستی داخستیه جا پر بالاوان دکشاندن یعنی جبوی وانا قدره کی پر مزن دورا دادانه مبراستی جا جبوی ویج یعنی از دیستا دویجم ام انسان الخربیه ام هر چقاسی الولات خواه لپش خود فکرن لی ام دبی اف جفاکا کناو ده ام دبیج بفکرن يعني ويك ما قلت مثلا برهمانيو او سكاكيك واز هاروتي دا شمتيمي دوي از وانا هلدم برميسي بصدا مثلا كردي جو باش بسويدي زانن باش بكردي زانن جهنه و ايگو جه هر دو آلیا جه هر برهمن هر دو آلیا جه آگاهدارن لتف ویجی لمیدان جهلا برهمداریه ده مروف کم تشتال بر دستاد بینه اگر گو مروف لچارسریه که بگره چارسریا و مسئله یانجی شکیت خوستن یعنی دوی چه بکرن حتانی گو هنکی وقت
پرکه چاندی پرکه ورگرد نابرا هر دو آلیان ده آوا ببی یعنی بهتر کار کی یعنی مروف بری خواب ده کی لبر لسویده ما بستم معرف دبی بری خواب ده خواه یعنی وان تشتا بخواه خواه را آنالیز بکه یعنی 30 سال از لیوی ولات رو دنیمی از چما یعنی نکم نف جواکا وی ولاتی ها از خواه را بجمع نویسکارم از چما وی ولاتی ننویسم از چما وقتی مگوت یعنی سکاکی که هر روز جانم تیا در بس بز ننویسینم پشرا مثلا مرو یعنی ام بیشتر سر کرده نویسکاری ورا لهفده کم ببن یعنی لسر ویتشت یعنی گوتوبش آنالیز بکم هفدرا یعنی رخنه آنجی پیشنیاری براستی اول جیه که خواه گرینگه ولاته کی انت دیجا افتشت نویسکار بخود کارن بکن به مثلا هانی بیگمان و حتی نهانه بو به یعنی ام هگر ام بیجن دناف دکه وانانم دیش سوجداری هبه سوجداریا وان نویسکارن کرد بخوایه بله بله و هویات هی گوجنها پیدا تشتک بکرن هیوی دارم هرتم مرف هیویه دیگه یعنی وقتی از بخواد دست بیکم وقتی مگو برای مدنی السوید به مثلا حوالی من دو از لکار بوم من قلت بلکي اسبيهارم برنامج تلفزيوني كيف هادين دبون قلت زندية إبرا إنترنت دا مزيكن أو بكن ما قلت نا باكيت واني بشرا مزيكن يعني أب إنساني كو هروج جانا مبوان راح عشر نشره كما د هفوكي خدا يعني هفوكي خوش وانا محروم بكن أب إنساني كو حميزة خل ما بيتكن أمش دبي حميزة خلوان ببيتشن وانجي بالميسينن جانا خوانا وان داج بالميسينن بله حتی هوای دو برهم درکتنه من پرسا تکلیاب هلبستی رکربا یعنی گلک کس هنه تدید همات کار بیجه هر کس هلبستی دست بید که دور دچیان چیروک رومان یانجی دورن دنیا جی لیکولینه و ویرنگی لجمته مسئله چاو و گلو تکلیاب هلبستی هر وی دوام بکی یانجی اف پرتوک درخستو و پرتوکای کیویا داوی به؟ نه هلبست هرتم هي يعني جزاني هلبست بيجومان تو وقتا روماني دنويسيني وشاغي تقعد كورايا روماني دا يوديكي يعني كونسنتريرا ديكي إجا جيانا مج براستي جيانا كمانا بر لازو بازا هي جبير كويس هم كار ديكم وهم جي وقتي مني كو حبايكي هبه برا نويسا يوديكم لی دو وقت رومانی دا از هنک لواز بوم دالی هلبستی دا چونکه من خواست همه قوت خواه بدم ویالی لی هلبست هرتم هوالی دیگه مثلا ام بیشن یعنی هر اکی مهیدا دیسام هلبستک دو هلبست از دنوی سینم و پرتوکا سیاه چه به؟ tam هي يعني هي ديارنينه يعني هلبس بيان رومان باي لید هلبسته دو د رومان دیجم هویا بردوامی اشترت خوازن گلک سپاس کو تو هاتی برنامه پر کیف خوش بود گلک سپاس کم و سپاس بوجی تماشاوان هجا حتا برنامه کدن هم بمین خیر و خوشیه ده بخاطره و